Pa ja bih iskoristio isto priliku odmah na početku da pozdravim sve prisutne, da poželim i vama i nama jednu dobru i uspešnu saradnju. Znam sigurno gde sam došao, jer i na prostorima bivše države Sloboda iz Tuzle je bila veliki klub i znam i u kakvoj sam situaciji došao i sigurno niti ću ja tražiti alibi za mene ni za moje igrače, jer to su obično da piše trener nije sastavio ekipu, trener nije odradio pripreme, trener ne poznaje, trebamo vremena da uigra. Mi nemamo puno vremena za gubljenje i za traženje alibija, nego moramo od prvog dana zaista krenuti maksimalno, pokušati što brže doći i osvojiti bodove koje nas izvlače iz ovog pakla u koje je klub upao i kad se to ostvari, sigurno postaviti sledeći cilj, to je ulazak u prvi 6 ekipa u državi, jer igrač uvek mora ispred svojih očiju imati jedan cilj koji treba da slede, u koji treba da dođe. Sigurno da svaki trener ima svojih novina. Ja bih se zahvalio mom prethodniku, gospodinu Jagodiću, do sadašnjem radu i sigurno će biti situacija da kod mene svi igrači počinju od neke nule, neke imaginarne nule, tako se kaže, jer možda će biti igrača kod mene koji će isplivati i svaki igrač treba da zna da ima realne šanse. Znači, sada zavisi od njih šta će na tih 7 duluma na polju pokazati, koliko će imati želje i volje, ali bi trebali svi imati puno volje, jer klub je u situaciji koju nije zaslužio i na jednom mestu koje niko nije očekivao. I znam kakav nam je raspored naročito sledećih 6 utakmica, tako da, kao što sam rekao, alibija neće biti, nikome će neće davati i moramo pokušati izvući maksimum iz tih utakmica. Bar u ovoj prvoj fazi je bilo govore razmišljanja o angažovanju eventualno. Pa vidite, svaki ozbiljan klub... Da. Svaki ozbiljan klub, ako se na tržištu pojavi igrač koji može napraviti prevagu i pomoći klubu, svaki će ozbiljan klub i reagovati. Ja ovoga momenta ne vidim, ili niti se može neko iz rukava izvući ko bi sad momentalno mogao baš puno da pomogne Slobodi, ali ako se pojavi takva ličnost, sigurno ćemo mi u stručnom štabu i sa upravom kluba o tome diskutovati, jer zna se, evidentno je, znate i vi da na par pozicija klub ima problema, ali to su pitanja koja mogu i kratkoročno i dugoročno da se rešavaju. Vezano za ovo pitanje, ako mogu ja jedno, koliko ste upoznati sa igračkim kadrom trenutno, suštinski, ono čime raspolaže Sloboda, i može li ovaj igrački kadar zadovoljiti apetite Slobode da bude tamo gdje ste vi rekli da je mjesto i sam direktor? Je li ovaj igrački kadar dovoljan za tu priču? Pa vidite, ja radim 3 godine već u Bosni, tako da svaka mi je ekipa poznata, ono što se kaže u suštini, tako da sve igrače znam. Ja sam ovdje imao dosta igrača koji su 3 godine moja želja, koje sam ja teo da dovedem i u Radnik i u Željezničar, i bila su čak i 3 igrača koje sam ja teo i letos da dovedem u Željezničar ovde. Znači, sigurno potencijala ima. Ja sada ne bi imenovao čitavu ekipu, ali tu ima igrača kao što je jedan Ordagić, koji je jedan od najkvalitetnijih igrača u državi na toj poziciji. Imaš Špica Krpića, koji sigurno na toj poziciji spada među 2 ili 3 najbolja špica u državi. Imaš mlade talente, da li je to Mali Todorović, da li je Golman Muminović, znači tu ima dosta i mladih kvalitetnih igrača, ima igrača koji su i sada priključeni prvom timu, tako da je meni igrački kadar, što se kaže, kompletno poznat. Nisu mi poznati igrači koji nisu igrali do sada, tako da nisam imao prilike da ih vidim. Inače, taj igrački kadar sigurno zaslužuje puno bolje mesto nego što ga ima momentalno,
Tako da je to i naš cilj, jednostavno u tom kratkoročnom cilju sada koji sledi, jednostavno izvući iz tih igrača koje tu imaš maksimum i doći do nekog željenog cilja, znači napustiti ta opasna mesta gde može i psihološki da kompletno obori ekipu i uđeš u velike probleme i kad uđemo, kao što sam malo pre rekao, u taj ciklus, onda moramo juriti ta gore mesta i doći sigurno do zimske pauze među 6 ekipa u državi. Hvala vi. Molim. Vezano za stručni štab, ostaje li ovaj postojići sa vama ili imate neka druga imena s kojima ćete se razvijati? Pa vidite, mi smo razgovarali u vezi toga i nije donešena još konačna odluka. Znači, sigurno tu ima želja i sa moje strane i sa klubske strane. Znači, tu se dogovaramo i sve što bude izašlo novo u javno, vi ćete to javnosti odmah i saznati. Da, još neko pitanje? Kako će vam biti teško paralelno na 2 fronta sa Slobodom, obzirom po strani i kup i prvenstvo? Pa vidite, mora se vidjeti širina igračkog kadra. Ja sam to doživeo sa Radnikom gde sam igrao na 3 fronta. Ja sam igrao Kup Republike Srpske koji je osvojen, Kup BH koji je osvojen i najbolji plasman u državi tog kluba u tom momentu. Znači, ali ja sam iskoristio možda tu jedinstvenu šansu da u prvenstvu postavljam drugu ekipu, jer sam bio 5. na tabeli, nije moglo ništa me se dogodi, čak i 4. jedno vreme, tako da znao sam do Evrope ne mogu doći tabelarno, tako da sam odlučio da štedim ekipu u prvenstvu, a da jednostavno gazim u kupu i to je se onda na kraju isplatilo. Sigurno širina igračkog kadra je jako bitna, da se može na 2 fronta gaziti. Mi ćemo onog momenta kad budemo došli do određenih situacija, kad budemo znali da smo sigurni možda u prvenstvu, možda jednu utakmicu ekipu jednostavno poštediti prvenstva da bi prošli u kupu ili obrnuto. Znači, gde budemo vidjeli šansu, sigurno ćemo koristiti, jer ćemo morati negde taktizirati ako nemamo tu dovoljnu širinu igračkog kadra. Ali sad za početak, sad smo i saznali naših protivnika, sigurno tu nema nikakve priče, to mora da se maksimalno odigra, da se dobije samopouzdanje kroz tu utakmicu za prvenstvo, jer posle kupa dolazi moj bivši klub Željezničar.